say abna yanko 5 minutes yamboni till nothing yan sorry so simano makoma ko enum enti me kan 1 2 3 30 seconds ko yanko yan da binya botre ma me che na me che tiefo nyina na ye mo makwaba me de wo hyase na e wo the new crusading guide abokrata nim na SMP no da ma me fan hyase de custodian asama da han ma me pese be bo mu amane no eye de yera asiedun ketia general mosquito Edia tuja wodi atu party ma ewo ND samanyoko no anim ese wo mo hwese yerofu san perform bebo na we ni nyina ene sa woni akukudu aso yehufo kakra esan sa wo ye candidate for political party na wo da anim a eturo bia ni ma bi wo ma wo so ye decisions bi wo na wo so take here e wasa etoje akukuduro ene ene den na ade be ye sa adwuma no na yewra sedun ketia ensem nyina ba beto so na wadi clear eso no kwa contest okosi aka ni bi wo eye NDC dwemtani di bia no na wono so akwa pre na wonya wabeso party ne ya wo free mu wo twetwefo panyi edi bia no na eno na woka de kokosi eye de koso wo be kai se emfim pemienu ene edunkron wo ayewa so waso ogon by let's be koso ho no ma che mofo sompofo be kasi party na twe mo ho afiri mu ho sense me ba ye nipa bi krompa na wo mo egineja se police agents wo ND samanyoko na nimo wo police station sawodo nyina no okachom so bo nkope o ba bintani na sa party yin ho afiri mu wose saade na che mofo sompofo ye no antwa ye sanse wo no oni kurim wo bo modern to safre na efre no fosu bi sa ne ho asam eno so okachas papa da bi enye saade no eno chinso do afre sa abrama mpani jo mahama mampane da jo mahama ene ni di san komo no mo no so wo ka che ne se da bi ontumi enteki sa decision no enye adwuma wo so wantie panyifo mi no nyina eno koye sade no wo se sa na mo na wotu ani nkuto tes wo yehufo na wono asedu nkecha wo bone hen obebo hen wo bone hanyo hanya no bebo bi pa eno che ne de o san so di political party ani ma awose wo ni odi ani den ena eboa party no se de beye na wo mo so edi wachi no embohu ana wo mo ntena enti eno asem e wo de custodian mu o ma sande aba wo sabo so me fra ho DC bia ne audio alike na mo so ama panyifa suspend no wo de aba se audio na aba na enye ne nea o se ye ne voice ho chemu e wo de custodian da bokrata nim na ma me fa ho hwemra daily guide na ye hwe branding ti no ye bebo no tawtaw o ma mpani akufa no so ase ene nan to abase e wa santemantemu na wo kobo modin hyase efri manhia himfie kosi a asante hene wo 24 tutu na ye kase no wadi atudwa se wono ebeye ne famudi obetumi bia ama galamse tuotwa ansana ne fie na ya Ghana for de ama no akosi 2024 no ebeso we ensem bi ode kotudwa no chi no se ebiboni nam no mo keka esa banyi baye no onye hwe wa santemantemu aso ye santemantemu fu ama omampane se ne nan to aba wode ahyase wa santemante be kwa wiye no Ghana for ne wo ma wo mo jamba bi ne se ye keka eso onye hwe ma santeman no wo man kaso mani pe wo mo de behunu wo ma so mo de bete adwumaden a wo mabo e wa santemantemu wasa wo ka akwan be se 300 kilometers ne wo ma ye e wo hon ma de wo so mo asfate de wo so mo ye ho adwuma nyina wo ma ya e wo hon ma no chi susu no e ba no ayare sabia hodo so ho asam ka de ye kase no wo se be se 32 Onwa dwe samienu ena ye ayare sabia hodo a eya kase pa ya adwuma de gu so ekoso nse no ya na kono so no okobi 60 bed capacity hospital no e wo kono won ne potemu a eno so ho asam e wo daily guide abokata ya nim hasei bosme fra ho DC nso mampani enam soafo no hwa mamu kuma ene mantama ahoboa ne na no boaboa no asa se papa yi won for adwuma ento ho no mom kosise hwehwemu be kwa wieye e wo audio bia liki ya na chese de enkrofo keka no ene se onabo ya danso yo ye MC won DC won potem wonum no wono wo phone so no wo se enkrofo bi kutupa eso mo koye galamse yi bi eno ene ne mpanyefo sa wo so mo ye hwehwemu enti ne dwuma de sa ban ka chepe no fa nto nchen hwehwemu ni nyina kɔ na wie ya na sa ne ho so de on be frɛ na manaba eno kire wo be ka senche bia na mampani kwa santemantemu ene ahemfo bi no ne mpanyefo koye nhyiemu de ene DC be sa duokron na ba bi ana wo ka kire wo se wonim na ye DC ana SMC na do ho for galamse tuo mu ono na ni abresa krodom asotwe bi esefata no ode be ma ho ena ahya sente wo so wo area na wo no galamse ekoso ho no ma ya hwe ne tu ho fo
Ghanaian Times mu so ebo sansem kro ya amane omapani hwa wo hwe so obetu galemsa ase kosisa ne fie na ne ebeso ne da ha bosome frɛ ho eye DC so ya suspended no eda ha na TMPC eno no aye wo mo de abibinuro ni ade esa nyarewa no ene ne wo mo echese nipa bi wo ho no ma enuro na wo mo di dwuma no wo mo register ye enti ama na kwakoye hu nti ne no mo so de wo mo na esi fam ehwe se wo bia ya wo be wadwe se wo de bibiduro be say ade na wo se wo bomoden register asoye na wo de ye no ene dwuma de na kase na wo de na wo se wo register eno so ho asam wo ha na asempa mawie wo hwemu a Adom ampani ko asantehene ho no asantehene ka che ne se onkwa abonten na wo no kasa dwuma waye no onkwa no onkoto kanche ganafo na ganafo ehunu so ho asam eda Daily Graphic front page ha say enti we mu ni amane amede bre wate me sori akona ansa na me ko no asempa enne eye World Saturday Chatawale. And now your word shatter, just a shatter movement, shatter the whole Ghana and the whole world. And then Shatawale woda. Chasni Ama Mensa Junior. Now and then also track 1 the GOG album no so say cash out. And then and or release as parts of birthday celebration no. And shatter Ghana do ate. Ye nim do to me ye. What we say Ghana Emma Ghana Entertainment ye nika baby ani e ka ho asem ene mane nkwankwan wate wonya me ohira onye okese na wakoma so ade wani so de hu oba de mane mremu ma o happy birthday to all Shatter movement Aiwa 05 ena edikan ye dododo nyame onhia bebre